sa kan kase ensaso so ne tenase na de mo kyeremu nyina da eba ebesomo na yeka mo se ne eye ebrada ebobosome no ne da etoso aduonu emiensa emfempem mienu ne de nunu mu ene ewei na enso de yeboaboa no se agyemensem kase ebo no yakruche ne nyina da akogu yen aba fontentan kase ne so a na ye DLFM online.com eno achinso DLFM ye na app no ye adwuma sa na tune app no so eye adwuma yen Facebook no eye DLFM 106.9 and afinso YouTube and see DLFM 106.9 kase boyi ahomfoni any videos awodo nyina nam so a wobenya bi na watie edi amayen awia yi ensem titira ebedi kase bunum akotini bi anisem eku a edi ada wono so eye fix the country for akwa demonstration kiremu sem pempen so yaduro so oman no sade galamsey edi oman yifa so no se Ghana man pani John Dramani Mahama amfa o hyemfa ntro so Ghana man ebedu baabi oman ebebo eme nyina yetire so ene bedwa edi aguo Ghana man pani ho kafo eye her excellency Mrs Lodina Dramani Mahama edin sema tudwa kiremu se oman ni nyina enkom humbom no mombom paye enfembo ye mo from ayemre ho ban yebekọ so agina mu awa galamsey nsensem mu a na Miracle Adjoa Agyei Sikapa peni akane de ma Dr. Wanu Bawumia eye ne communication team na de sede ato Ghana man pani animu se kwati kwan pa nipa bi nam so etufum agudie na akopie mu eye Aguna East mensene ne mu wo kese ne piem eye oman Ghana yan Central Region anasem finfi mentem akwan pa de nam so ne yensu ahodo ase no ehu pa ti Ghana man pani enye ho ebribi apia kusi adoma kodin sama betudwa kiremu se ye telisel ene ye teltico nkabom na ebeba na yade ebeboa na pepepe yo etimi akoso yeba kopie mu ahafomantam ni mu anyasem kumo ene asohwe apomoden so kiremu a yen kan kire Ghana de hye se obowura mu ewa ahafomantam ni mu a ene first quarter no efito opepon bosome ekodu aye homa bosome me kire eye January ekopem eye dwun ni mu no enipa mako hansia ne aduosansia 636 ena omu nyina da enya HIV AIDS ni bi wo afu enkuto mu a first quarter no ehu ye Pantigana fuyi yenhwe ehu ye Nana Kwadwo Agyei abekasa kiremu se ye woto aba no de ma Kennedy Japan na chese wo da achi ana woto aba no de ama no sanso na hyenkafo mo brekum ne potem kiremu a akwambone eku am wo ho no mo nyasem komenti aban ye ho biribi ensem no pina ka ho na ye de ebese mo sem agye mensem kase bo DLFM 106.9 na yakamo se Lumba nsupa nsu aba bontene so a Ghana fo nsi ni form kura mesra wada dwumede bia wudi abehia nsu no fakodan wom na dodo bia wope no wonsa ebetimi aka yensu no so yade a Food and Drugs Board Authority for etimi dom stamp na etim so a wonya bi na wondom a sunsan so bone enya de a ebi wa kire kura ensu no gumu ahodo mienu yawa bottle 1 ene yesanso shatet 1 anfa do nsa ka bia mu odepam enti dwumede bia wudi abehia nsu fakodan wonom akwanya ba de magana hyenkafo wonim ke atwi una obo ya atwi wato bi de asifenya dwuma mfanya kopia Lumba nsupa ka kine ko tun so bi ko akine busum do a ubinya sika de asoma abusua fremperefa ahomatrufo iso 0555 274 757 ana 0577 475 343 yefa wumpie mu ewo dansoman enne potema madam abayameche butum ne shop no ebe Lumba Sport ewo dansoma ho no mana ho matrofo ni nie 0557 349 401 Samson Mama Vic ebutum of Enquires Sport M ne shop no ene washing eye onyinase washing be ne di hwani mu pe na ho matrofo na 0500 680 783 Samson abra kwa me butum oda command secretary station ne shop no ene adom toba na ne di hwani mu na ho matrofo na 0244 094 793 Samson edit kusie butum do honya ne shop no ene Central University no ne di hwani mu na ho matrofo na 0246 601 004 na meka o se DLFM afrefo nkabom company fo ato amonsa de afro bibiara na nije ho so person meka ekuo yi ho ekuo ye bi wa manone sanso no bi wa man Ghana mo hwe se ye papa wanya ne ba bi ko ye Charles Kwadwo Suda de Lumba eye ne nyom sanso ana ne radio station DLFM 106.9 ebetimi akọ nanim ye panti wani je ho so obeka ekuo yi ho a frempeni fo I was 0538 865 393 0538
865 393 ekuoyi omunjeso yemfa odo akenka ya senkodwa ebeso mawie no edi amejeso wowofa Nhyiraba Kwadwo Sammy bi mene Adjoa Agyei Sikapa ya da ye ho na ye ba ye de kase bo ne kiri bankasa ebeto aso edi asomo sekutu sebam enya de ni bia sekutu sebam ye mwachigo sekutu sebam midian gogofu sewa sekutu sebam DL kase body hinta no no ye pa hontoma DL News. It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwaba afeto amerikane shayen ewo Facebook no so a na ya DLFM 106.9 ana fe YouTube na kasebo no yemfa emunchiremu na yemfa ensomo yensha kasebo na se emfam free ohawo kase a ababeda omaga na nyina komu a edin eda so ekoti kwan yefa so a yetu efuma gudie no kwasibo ni beka ne se galamse nanam ne sente no fix the country movement na womoden ayo ye kire ewo mayimu endrada ede ya desre ede ato omayimu mpanifo anim se wanom esre wodmada kwati kwan ahodo a enipa bi fa so epa womanum aduane etu galamse esai wo maga na yatena ye enso ene akwaye no ahomte ye pa enti be ya manum yada aban enye bibi emfanfa hom nenda do mo hyo ye kyenase ede firimu akopie mu ewo ye evolutionary square ekopie mu awo Jubilee House anim ho no mopam na nipa omkoti atwan ekiremu a wo hwe Ghana mampani John Dramani Mahama emma na wo bontoa epretumi so sabayo mampani ne premenu so no ehye Ghana fo nyina bose oba ade ba ko a akwaye ohawo ba ko a ekutie oman na yensuo nyina esai yakwaye nyina tete apansam kura na yatena ye nyina akwaye nsempii no ene obidua koku a na oton edema galamsefo na oman Ghana yeda achi ne ekura ye ho nsensem de kyesa kwaye nsensem pam wamu kiremu a wo hwe oman Ghana na Ghana mampani bo hye na oba ye no sabe akwaye de sabe aboa no se efidie chi na ne sonko egya ne so ne sonko Ghana mampani nya tumi no wayi nani ene oba ye dada na ne ma hodo abanda ne ye ya enti o hye ho bo so oba obetu ase no eno abi ne Ghana mampani John Dramani Mahama eje na mra mpanifo je mre na mo ne santwerefo kasa ena mo ka kire Ghana fo se wo hwe osagefo Dr. Kwame Nkrumah ono ye mampani odikan na oje oman Ghana eye ye fa hode di ma ye no ene in fact ne wura ho papa fi se osagefo bro be boy ono nkuto mpoin pa ba ko pe etumi gina ne naso eboa ye yenpuntuduma pi o mayimu na ne MPP ba na okọ na ni isi aba na okọ na galamse kitwa wei muntumi ntu ase enam pesemi nkuminya nti na nam se mankasa na mutu nti ya ka hwe na muntie die ehu pam wane mu chenze mpenso ya du sisi ni Ghana mampani yi tumi kita nsɛmti galamse ne declare state of emergency ne ntu ase fisa ukopiem konya kon mpotema inso nyina asai to mampani wanya bibia we die esusi kasa na Ghana fo ntie na de akwa die in fact enipa nkwa edes na mkopiem amde nyum to sei ehye adwumadie na ase DLFM 106.9. We are all involved. We are all involved. We are all involved. In building a fatherland. Arise, Ghana youth, for your country. The nation demands of the ocean. Let us all unite to uphold and nation praise. I say we are all involved. We are all involved. We are all involved. In building a motherland. ene kwa asem ze ye nyina ne yebeka bu maboa na oman Ghana man
yetimi SCC no achi no din sem sei e de tuja I am saying this today. Nkrumah, wherever Nkrumah is disappointed in Ghana as a country, and it's because of one thing. Nkrumah stood up as a single individual, and he was able to bring justice for Ghana. Even us, all of us, we cannot even come together to fight Galamsey. Nkrumah is disappointed wherever he is, and if you are a Ghanaian, you should be embarrassed. Whilst we celebrate Founders Day today, we should be ashamed as a country that we are not able to fight Galamsey. But in Nkrumah that we are celebrating today, he stood single-handedly and he fought for Ghana's freedom. I am saying, together with my people here, all we are asking for is that, Mr. President, you promised us in opposition. Today you are here. We are calling you President of the land. His Excellency, Mr. President, we are here for you. Today we are saying that you have the power. You have whatever it takes. Give us the request you told us you will grant us. We do not care what party is in power. What we are asking for is Galamsey must end today. There must be a step that the government is taking to curb the menace of Galamsey. We are here today. Our request is one. Mr. President, grant us our heart desire as Ghanaian youth. We are the citizens of this country, and we are calling on the government to help us fight Galamsey today. Thank you. We am penny for one of them fix the country movement the kuno ano and I wate what I'm kind. Nanuachi Nagana for Buanai, Equidio Yachane Chirin Sudin some to Jay Chirimwa. Young country of my moon penny for say, Quay my dear fast on air, ya. If it's a one more bond to her, April to me. One of my not doko is a city, and nothing so. Eya dokodokwansa na so munya tumi wi a e kire din Ghana ni bedidi so obeye den so man bebutu enfo mo ho de omunim eje omabusua ene ombotom nkuwa na sabe de sa kire oman so na Ghana dache no ye kwa ne se wonso din sem sei e de tudwa. The people you complain to are not listening. It would have ended a very long time ago. The office we dey enya wo asem na ye kan nya botre kura nya botre ye mfa ni sei o share ye try demonstration about stop Galamsey because Galamsey ade bia say on my Ghana na o share kola ye wo mu sisi ano a enkola ni nyina adane ayarefo ene embesiafo a omu kuta ye funu sisi ano a omu efa ohaw ene obremu bebre denti ena omu fasa ohaw no mu ni nyina Galamsey a omu etu ade say yensuo a ewo Ghana ha yaka wasem aka empanimfo emfi ye no eno ena ma sa ohaw no amanehunu ni nyina eba enti dia meka che ye man empanimfo anase ye aban ni nyina ne se omommo modern na omo ensori entu ho na mo ye se ne be ya sa yare ne atete no eba omaga na so no ni nyina no eso ebetumi atwa ya achieve any result bia esan se oman empanimfo no se emredu na omo epe tumi a omo ehu kwan a omo de oman no efa ande da kwan so na ya to aba no e de ama omo ye to aba no e de ma omo wi a yin a ye ko gina hwemu e to aba de ma omo no omo fi yen sabe na omo adane yen emmoa na se omo de akogu gotem se mredu biom a na omo asan aba enti de ye ka kire oman panimfo no nyina ne se omo mombodene na eniama ekoso e wo oman ni mu a tembia ye complain ye tu ho anamo ye demonstration no omo etu ho anamo emaye na omo entumi stop sa de na e de ohaw ebre oman Ghana we ya de hye ndada wano mutu omugu montene so ekoye oye kire ekaka kire mpanimfo se de aduro no Galamsey no etieti yo menti wano munya hu bibi no emu ba kwene ena otiye Yantua kase boni so na Ghana mampani hu kafo Her Excellency Mrs. Lodina Dramani Mahama Edensem editujwa 7th annual prayer service no course mamofra church center Emma United Nations for Adjoa Ebobo somni de to so aduonu mienu mfimpi mienu ni aduonu numnumu o kire se omommo modin ana omommo from ayamre ho ban ye oman ni mafana ni ne sanse omuhia mo aye papa we na okasa wo Yetelman Chapel abra yom 80th UN General Assembly ekoso ana Mrs. Mahama editujwa na ochemu se nkabom de huhia pa so mo be hwe na amamre so no etimi akoso ye oman we sanse mofra ne tibi omuwom wiase afana nina na ya ade ha adwin ye papa entebe ya nkanka bom entimi enkoso sanso no di tudwa na ochemu so hwe hawa mofra ne fema ni titiriu ene mofra ye hwe mo so momode ana omo kokon
wohwe sa asua hu we ya na kyese enye Christ and said ye hu ana ahye mofra ni ma kyese mo nam a na kyese hu abọ wo ma ne omudu a na obi tie mu kra na kyese adane o mosun to mo mmamode ana mo hwe se on betimi abọ sa mofra no ho ban se ne be ye hu no on betimi eye from mu no o chiemu so a eye mofra no Oma show ma ofo sanso no mu nua no mu fie eye omoda yesu ni na atimi aseye sanse ne omo pe no enye no ana mu nya ya di amafo pe no mo show mo so nye nti omoda yesu ni na entimi ambe mu se ne omo pe no aye twa pa edo makoma so a no ha mofra ni ye pa we ana okoti eye trosam na oche mu se eye Proverbs 9:10 no eche se eye nyansa hyase eni nyamisuro so momode ya so mebọ mpa ye edi ama mofra no sanso no mode nkabom ebehwe mofra no edi ama wom se ne be ya bibia betimi akoyi ama mofra ehu ahwe momode sem say edi tudwa. Your Excellency, ladies and gentlemen, brothers and sisters in faith, I bring you warm greetings from the good people of Ghana, from my husband John Dramani Mahama and our family. I also extend well wishes from the Lodina Foundation, through which we work tirelessly to improve the lives of women and children in Ghana. Thank you for the invitation to the annual prayer service for children. It is a powerful event hosted by the World Vision International and your partners. On behalf of the children from around the world, thank you for your unwavering commitment to the vulnerable. I am pleased with this year's theme, a moment of hope. It is very relevant, particularly as our leaders gather for the 80th UN General Assembly at a time when the global order is rapidly changing. We gather here from different nations and cultures, but we are united by our shared faith. Through prayer and collective action, we can create a world where every child is protected and empowered to achieve their full potential. To quote President John Dramani's words, the challenges facing our children today are immense, but they can be tackled through decisive leadership. Across the world, children are affected by conflict and humanitarian crisis. The UN estimates that hundreds of thousands of children are caught up in armed conflicts. A significant number of children are in Africa, where they are robbed of their childhood, forced to fight and go through terrible experiences. These are precious lives, destroyed by circumstances beyond their control. When nations fail to focus on policies that safeguard the home, strengthen communities, and nurture the youth, it is our children who suffer the most. When conflicts erupt, they are the ones who lose parents. DLFM 106.9. And carry emotional scars that can last a lifetime. This is why this prayer service is so vital. It is a moment for us to pause, reflect, and seek divine intervention. It is a moment to collectively pray for the wisdom our leaders need to make the right decisions. As the Bible reminds us in Proverbs 9:10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. With divine wisdom, our leaders can follow paths of peace and progress for all children. Enya uti ye Ghana man penny ho kafo ye Her Excellency Mrs. Lodina Dramani Mahama. Yantu akase bono so na mpanifo akase sabe. Eye asomrofie Adjoa na abo akraman onya dabre nti mekese nyade a efi adwunte kraman nya dabre kra. Na nyankoso anyira mu ewo galamse sense mu. Na kwankyerefo penny edema Dr. Mamudu Bawumia eye ne kitahudie so eye Miracle Aboagye ede smart tudwa echiri mu a wabɔ no homoden ene santwerefo akopie mu ewo Aguna East mensini mu ewo finfin mantem ni mu ne nyina ne se wo yane nteyese galamse no eyade ho no monso ekwaso pa na sese aso aba ho no ha adwen na de ntia otu sa na mo ni nyina ne se Ghana fo beka osofo no ena hwe mampanin kitahudie suo onimnyamfo Felix efosu kwache ebeka kire ye omanyi se Ghana mampanin ba no aka kire obi ase obi a bibi chi na adwen na owo ho dansedie no onfa mna bonten na mpanifo yen hwehwemu ne hunu se de wo ka no eye nokre emma otiri mu nkasa keke ewo mra ansam na wo ka nokre nim
na ma megu omampani anim ase na nna ka ho bia miracle aboagye ni papi na ne semtrefo kopie mu a ene akwanya ako eye treatment plant no omunya ntese mpanifo adundum fidie ne firi se wona mu kyerema galamsey no enya sim comment so ni nyina se kram no se semtrefo ma yenkwane yenkwawe de yete ye ne ye no kra na omokoye ampa ne ampa ne nuane ampa ye ene mfidie no treatment plant no panifo adundum ni nyina jutu agufom ACC na mu kopie mu anya sim kuma ne nso yi ene ye de se brika de aka be hia pe ene brodo wo pa no pe na be hia ne pa no hyew onsa ka bia kwanya kwanne mpatam aba ti pa obetwa die in fact ene so de mu pi epi kura esen melody ene bi kura na mu kire mu a ade ba kwa ya omo ya ne se ade hya mo central region finfin mantam kwanya kwanne mpatam ehɔ no nya de a omutu galamsey ni bi efuma gudie kura mu ntu bi o mu ni mu kire kwanpo nanso nipa bi etu fuma gudie ewo eye river yensunim ewo pie mantam eastern region ena hu sunsuanso bone no ebia beka ade hya wonom ewo agona kwanya kwanne mpatam na dan kotira kwa wini mako ma bampontwani firi mfifire so de ene sen ne senti Ghana mampani wo beka ya wo hwe omanyi bo se wo ba se de tibia bebo na galamsey na tu atwa o mampani ma were fi ho wo bo hye ne breni na wo kire mu a wo mkopie mu o mankron ene nkronkra hodo mpotem ho nyina wo kohwe ya ne nyina dada na insuo na disebrika majese o manga na mane ye hunu no ano de ye pam na wo kire mu a Ghana mampani hye bo se wo ba o de AI artificial intelligence beboa ema galamsey na tu atwa na Ghana mampani wo ba ya nya hwe kura boso mba ye nkroni na de na wo ya de afa ho wo kire ma de adwen Ghana mampani ba ho mode se obedi declare state of emergency na bona galamsey no tu atwa sentence sade na de hye mo finfin mantem no man Ghana memya pi no insubone ena eku no ma ehu pa Agona is the kwenya ko hey omo nya galamsey omo nya mining omo to gold kra wo kronwada enso omo ena gold ye to eastern region no enhu sunsuanso no enya sunsuanso bone e wo mo so etwema de so many other districts almost about 11 districts na me no ka say ya ma me no ya papa no ya nuanom ekosenso e wo fam poto aso ma no ye ra he community do mo ka che ne say ensuo bi a eye waste the figure na waterfall dam mu no chemicals e mu ma no mo sa e do nu ediane ka aban penny for say yemfa evidence match no mo ansa mo to wana mo we nya every penny NDC we ye man no da chinti we ye man na problem madaroma mo yemfa evidence we yemfa koma aban na aban hu yenka chere say yes tire no niema ye anano na entumi yankwanti galamsey na okasati aye na eno na oya osi ye mo nsem ma no ye bo nsem ma na enye hu tumi nkoswa enye ade a wokasati aye no kra ye nyina ye gitum say ye anano no ye ntumi enya so mpaso na wo ya osi ye mo nsem ma abaya abetwem including ono ankasa omampani mahama na breso odi soja foko wuram ni achi galamsey fo ni abo mu ni de omo kokot ni achi champan ni achi yashi excavators ebie no wa etuniti yensu ne enu nti ena omampani John Dramani mahama ni abanpani fo ye ko into election 2024 no omo de boshe mako ensiama yesa sa boshe ne de oman no to abamo mo no be ya mampani a obehye so aye obaye no boshe ni mo de maye no emu ba akoko eni wa waye kan se promises omo de maye wo mo manifesto ni mo no ye yi se betumi aboa eno ye ne ye catch no mo so mo the kase pa ne se omo say within the first 120 days or the ban ebeto small scale mining and 8 months and 9 months in Puanesa ban in Yambai on Kenya Yamai on penisi or the artificial intelligence ebeku galamsey ye hwe ni say artificial intelligence na be dem ebeba enti eni a woti ye director of communications Edema Dr. Mahamadu Baumia the day at the Miracle Aboagye ena woti ye na eno achi no na de hye wanom ewo kwanya ko echirem se ye nsuo pa ho na akwa atwi sei in fact o man nyemwa ena che nsuo no mefise nsuo no wo sma wo bampo so nkofa nsuo mla na mfanya aduane o se da bio na nsuo de dade ye de den wa mu chirem anyade wa pa e ka wonom okurum no mefise nsuo no du dware pe na nsansan na nyade wa koto ena aka wo wa mu chirem mu niska makoto eye pia water na de bianom pipe okura mpenfo betu amama ye den na subonten ba kopa monom no so matumi atena wono galamsey fu ase ne dia na de aduri aban omu hia wo mo a sense ni sanje ena na ye sabi se ya ko yen be bi nsa obi ti ansa nkunkuma e ba ne ntumi ko be nkunkum no won tena na ye sadi ye bibia nso ndi wasende aha ye pa aha ye ti saban se on be bibi mbu ayen kakra be e ko be 1 year e ko be 1 year se fiti atene ye fi se bia na nsu na na ne ya santi etetem je se wotu galamsey wo be bi nti e ko 1 year dia ya blensu pa e blensu pa
But yeah, so that quite a few ones if senior change I say. And it is I was saying water banivia, go back to send in over what to come. As you actually are still, they would say it. Senior man, you two is out, you two is something already. Yes, items, you don't see my day now, here, the coffee, and so I probably giving out home. She said, Yashi, she's a best look to say, United, can look to see the commission, can look to see, you soon like Panambina can say, Yari, look to see, be out with you. As I want you, it's simply from so rather, one messing call, be out, is soon a final. I say, one question, no 1 year, my young. He says, I can't was a man, damage you are, damage you in, I say, what to pipe, echo, what romantic, what pipe. Still, I'm going to pipe in my head. Muslim, Waman doesn't be Waman said, whom you see my head. I'm a Tisan, young Chilean, Piota Nieto, near Piota Sunis Capo to Piota. Osma Bacaso Muslims and Sostan, Siaf, Odia then, Uncle, is Uncle Pipe, Pipe is a way. Sabo was to worry my head. What was still I tell me to all my dear Nome at Noed and offer my head. Because of your broken up, no Ubisama, also I beat not terrible, and also English woman, never at the Castle. Next started, last and started, and if I say, yeah, girl, I'm saying now want to on what's the one I walk. Yeah, I think the better put in the West Airport. There's some level and points actually. You know, I'm Saga, I'm saying. It's a full ourselves, good dealing with our one conquer, no one stop one. I mean, it's Manka Samijawi, some opinion that you assumption at this and to go with Marco. Tell me the opinion with you. Someone watching, no shame. Girl, I'm saying, I say, that I'm saying, I want to know what you can. Some minimum who come up with better force if I was a feeling. Ujala was a since China, but I want to mean that. Never get cause, not still I now who stop your water, who tones for our own, plenty of tip pass here. Into me catch up and so one more day, on that, all my dear uncle, you go to Diamond, say good road to uncle, no stop home. Aye, yes, Rabando uncle, non stop one. We are this year. One ewo gumwa, we are this more aguna quinyako, aha. Aguna kwenyako adehye na muchirem se de enso na ne ade brika sa no mudwade a na mo yade enipa pi na anum su enam su bone so ewuwu a sa ban anya bibia mfamfa bedu baabi no odoma setrem be yeden pa wodoma ne ena wotiye Yantoa kase bone so na apia kusi adomako West Africa regional director Edema Consumer Unity and Trust Society Edi abetuja HM say Airtel Tigo Ghana any Telecel Ghana for mobeka bom no ade pepe yo ana ebeba no di tuja HM say ade Ghana ban ade betu ja say so mobomode ana mokaboma mo competitor te say MTN Ghana na ade omudi ehun susu no ebetimi aba na bro ne nsɛmtwerɛ for etwetwe nkɔmɔ no di tuja na ochie mu sɛ sanka bomi ebebe nso beboa Airtel Ghana for nso sɛ ne ebeye ɔmo nso no ɔmo sika sɛm ɔmo hwere ene sɛ ne edwom nso ne ma yɛ den wɔ hɔnom no ɔmbetimi ahwɛ ni nyina na bibia timi akɔso ye ede ama wɔm no ochie ma yɛ ade a eti Ghana na yɛ ade a mfimpi mienu ne dunsu nim ana ɔmo bɔ ɔmɔden a ɛkabɔ mu a na yɛ Airtel Ghana any Tigo Ghana na ɔmo kabɔ mu esan sɛ Ghana ban ɛhyɛ ɔmo so ɔmo mɔmɔden na ɔmo yɛ ɔmo kabɔ mu na yɛ ade a nneɛma timi ɛkɔso yɛ ede ma wɔm nti ɔmo hwɛ anim sɛ yɛ ade ɔmo ne Telecel Ghana fo nso kabɔ mu a yɛ pɛpɛɛpɛ yɛ ebetimi akɔso. I mean, it's better than the status quo. It's better than having these two firms, Airtel Tigo and Telecel, individually struggling. When you look at their individual share, Telecel is around 18.31 and that of Airtel Tigo is about 7.82 as at 30th of April. Data from the Ghana NC. And so by bringing these two firms together, they will be able to harness resources and be able to compete. However, to be able to see a better competitive environment, I think the other things that we need to do, more about spectrum allocation. We know that these two firms don't even have access to the 4G spectrum. And by so doing, people prefer to stay with the biggest operator, MTN, because MTN has got access to the 4G and is doing well with that. And so a lot of, investment is required. DLFM 106.9 to be able to compete. And we want government to help steer this measure to a way that will result in competition in the environment. Eni ya uti ye apia kusi adomako na West African Regional Director Edema Consumer Unity and Trust Society.
na ne krakra mu anatememfo ni bia ni die okase ebo twetwe nkomo na mu kyemu se sanka bom de yade ebeboa ye papa esan se wo hwe MTN ni bia ye frosters no ebo modin agye nkrofo sika kyese no ha adwen na wo hwe Airtel Tigo ni Telecel na nya ade asa ne ma no etimi koso nti so mbo modin na mo kabo ma bibia ebetimi akoso ye sanso ana bi chie ma eba network ehun sensem a wo hwe Airtel Tigo ni Telecel na yade a na enkoye nti so mbo modin I've not heard about it, not really. I wish if they could come together and improve upon the network, I'll be very glad. For my area, since 3 days, my phone network is off, and which is really not helping. So if Airtel Tigo is going to merge with Telecel to improve upon the network, then it will be better, because we are all looking for good things. That would be great. As for me, Telecel is very good to me. Like no fraud, like unless like other networks, it's very good because no one has ever come and Telecel that this person has sent money, so I should send it back to. No, doesn't work like that. So maybe it will be great. Me the mihu enu say anka kambo ebeboa because se si ya mimi wa hano ebia wo pese oyi sika kura ewo Tigo no a onya e ma me ma ja eto ena ebia omu kambo network nu ombetimi asiesie enya ahoaden na ebema o se penifo ombetimi aye sadia ebeboa anka ebeboa obia. DLFM 106.9. Ene ya uti ye eyetememfo ni bi ana mo che ma adwen e dia fa nkabo ma ye Telecel ene ye Airtel Tigo for ebekabo yanto akase bon so yemfa ye ni fanchire mu am awa hafo mantem nim na meka senhwe betodwa echire mu am yen kan chira Ghana fo nyina ne se enipa pore ahansia ne aduasansia 636 wonimu ne omunyina da ensa atumi aka yare bone edi anda so no eye human immunodeficiency virus etwanity a kan se HIV infections ni bi ewa hafo mantem no mu a eno kra ye first quarter pe efito we pombo some ebepem aye homobosu no mu pe na ade hye nsa ka bi we original heart dilatorate eno se yen kan kire Ghana fo na openipo no ye kwankyerefo edema pomuden ewo hafo mantem no mu echire mu a wo first quarter na yade ne se de amanfo kiti asra no ehu paise nkuto wo mo kiti asra mo se poto emakrum ho de in fact ayeda de Lumba nwom aye hu na wode mu kire mi se ade ba kwa atwa mu nsuru mu mpo ni se ne mebunu no mo fa to fe wa kura mfinhia be ye dunan edunum edunsia dunwotwede kro no oham jutem dunan 40% wo mu nyina anyanyare woni bi wa half mantem ni mu a ehu pam na Dr. Adjoa Agyei Owusu Sapon ono na ya hafo regional director edema health service echire mu a o friends and travel share mu ewa hwidim ena wo kire me se o srada titu ne mebunu no sade ne mo beye na muntumi nhye mo ho so enam se bia dwamanti a mo ho moden se tedua mbo ha condom no mo nhye bi enfa mo ho banyo na yade no ebu papa pantesa mu betiti bia sra wa hwe dan kwa ma bia mo nche ana mafri asase we so o kire mu a won so anem se untumi ne kura mfa ma wo partner ahu meka se bia wo mpona untumi nya no kura fo ma no wa wade enso fa yirachi wo fa akunachi untumi ne kura wo kope fa tedua mbo ha anka wo ku adwuma se ye be ne bi hyehye bag m se be ya kofitera ana Adjoa Agyei Sikapa ekobese ja obi eyi no mkeka na ntiase ye adwuma ja we de na ahobambo ntemti na nkofa ha bi amfama mumfa bi hyem bag m ochese be bo apa se be ya yerewa no muntumi ntetre mu kura na ye ma me kire mu se obone jepa gu akwan mu a ene wo ba bofra na obi a meka so ye batan wo ba be wo no wanya yade bi mpo ma wade abon ho ba se be boa na wo ba no wontumi mfa yadewa ni bi etimi enfansa no emra yade ni bi nyanka bofra no kura o kire mu a wo mo ndura hodo ho no mo nso a wo bia yade na kai se obenum bie nanso Ghana fo bia ya sobra tie wo ye yade libi no na mo te cheche sa wa cheche sa je se aje se wanse ne pe wunya ka nya so bra o de ha ho kakra benya bia meje wantua me kakra meti asere me no akwada vi se babo no kra ka se aya ode ma ye kwa enti yenso yemfa makwa ene sa na mebru ndinam krum asam o chema nam so monya yade ne bi ntomo te cheche sa che se mfa ne humpo wantua ka pra kro beja mfofo de amam e ba no sa so ha atwen tamu chima yanka nkyere Ghana for za ye kro no wo bejeja mo bia jeje mu kama de amam na ja kire din sa ha atwen enti mo ye ho mode bo ye ho ban ne abona HIV AIDS no
eto metwa den sem sei eto nsentwerefo ani. During the half year of our services and our records, we identified that there is increase in HIV infections, new infections. Just this half year alone, we have recorded 636 new HIV infections. And what is of great concern to us is the infection among the adolescents. 14% of these infections are among the adolescents. So we'll be very grateful if you use your medium to educate the populace on abstinence and condom use, especially among the youth, because if our young people are getting infected, then there is a problem. Additionally, there are a lot of HIV interventions in all our health facilities. And these interventions are prevention or elimination of mother-to-child transmission of HIV. Where all pregnant women that come to our health facilities are tested for HIV. Those that are positive are linked or put into care, and they are followed up until they deliver. When they deliver, their babies are tested, and the babies that are found to be positive are also linked to care. Babies tested, treatment or prophylaxis, we initiate prophylaxis. When the results come and it's positive, we treat the babies. So we want you to use your media to encourage all that people who have such symptoms to come to our facility. They should practice hand hygiene, washing of hands often. I see a boy who modern ye pan HIV is, you know. Hupa na yahwe ne bedu ba benim fa de nse be hye num na yaka visa se de yekoso no atete pam wei eye kwankyerefo penin ono ne da apomuden ano ewa hafo mantam no emu ne den ade doctor akosua agyewa owusu sapon ene na wuti yi na wo kyerem ase de Ghana fo be keke kan ne hye gelege ene ye nwade ene ewunya bia na eyi waye ne saa na osimu hwe ne yipa na nsem gwachiri pa Shegelege yes wo nickname no Shegelege ya nware ne bia no wadi me ka Shegelege awonye so no Shegelege ya nware ne bia no wadi na mra ne no umra ne asai bidi agolo basa aya unhwe TV so ye de aye hwe TV so ye hu ne nyina na Yakopon so hwe mo pa sika yenkoye ni Yentua Kasia Boni so na youth activist and philanthropist Nhyiraba Kwadwo Agyei Sikapa echiremu kasa de afa ye frankotuni omu yi no ewe MPP amanyoko nim echiremu se ye mabunu no embomode anom nto aba no ewe nyansa kwan so san se omudachi ehuhia ye papa na wo chiremu ye honorable Kennedy Akompre kwa Japan de eyade a ode ne ho etu amanyosemu na cheye papa na hwa eyade obon ne ho modin ye pa ewo ma ohwese eye mabunu no ene Ghana ebetimi akonanim ye pa na bro ne eye opoku active Emmanuel etwetwe nkomo Nhyiraba Kwadwo Agyei edi tuja na ochemu se ema obia emfasika embedada na emumbomode anato aba no efama nipo betimi aboa wankasa ene wodachi nti bomode anato aba no efema Kennedy Akompre kwa Japan no anebebo esanse onu di oginama no kra ene akukuduru a omanga na ehia ewa bro omanga na ekonanim ye ni pant ombomode anomto aba no efema ye Kennedy Japan no di tuja na ochemu se so moto aba no edema honorable Kennedy Japan no be yo mampeni no so yade obeboa na omo so omaye mre wo man mo hia mo ano ono so no obeboa Medasi na mecha utiapo utifonya adiba kum se de ntema peke Japan asem so o kanope no kwe han na kania na wiase ni bi han bias mo nsem de afi na medu se Yakopon man be di o man so nti ni tam ene ba ni tina me uba me chame no kasa delegate ni Kennedy Japan ko tena parliament o kasada so ko so wo mebo obi tini wasan boni obi so ko tena wa bushi obi ti beto ka se bi ade so mo ade o ye no kwe kafo o kanokre abrofo no po ni se Kennedy Japan o kanokre China o mo ni se Kennedy Japan o kanokre o mo ni Kennedy no delegate na me se so pese mo haina mo kania na o ma mo hu no kura ye de chechire man mo se nya so man ya mo to ma kan Japan o bi ma set mo free oye onya de ma muslim na onya ma Christian o pa boni ni ade tina ka pa boni da kwanye mo bia na ka on Sunday ni kro ni papa ni ma wo ye ni nyina me tumu se kwantene na de otwa papa o ye hai kania o ma we so mo de mana o ma we delegate so mo de mana o ba chechire ma mo ka sa mo bon tema mo ni Enuachi Nhyiraba da esali tuja na ochemu se ohwe sane adwumaku akoso ewo manman mabunu no nya adwuma ye na hwe sane Kennedy Japan abo mabunu ni bebre so betimi anya adwuma ya na chese ehu behia pa so beto aba no ede ama no ewo mfimpimienu ene aduonu watwini ono adwuma tin oba nyefe we bi nyuma na obi ka chiro se meyi virgin meyi all the Accra Ethiopia na Accra the Ethiopia se ya etu we na se ministers nya wo obi a ni krum obi
okuma me bisa wo obi betum kan so obakra so wo dan otum okum a wo ko ye gbo efiri a obakra so yes ka wo no e me ko product no mo be pitu ma mo obi makra akama be den e be seska die bia sike no bitu kwa so ne bank kran mo be den jama be be akra aka wo ma cause aboti no bi so mo se sanity ana e sa kan japo no ni kele oni pa tu ene no de bagana sa suban no ene no de bagana o se hu nukre na ye funu nukre ne kan japo ipo so tun beta no for campaign die campaign so tun bia beta no asofo mbom pai ma no mo ni ma no akonya nyame de be ma no Ghana fo o mo hu nukre no nyame de be ma Eni ya uti ye youth activist ene philanthropist Nhyiraba Kwadwo Agyei na manibo ye nsem troni opoku active Emmanuel ana de besumi ye ti ayi ahafo nsensem no sika ye se HIV na ye hu pa o HIV ne de se ye hu papa nti se mofra na nhwe o mabra bo ye bedu be ne mebru no nyina besa ECG fo nso aye o made no ho ye do ma se amenka ECG fo no ho pa eti ese hwe ye hu ye what ya say mo hwe mo hu ye because that ye keka ko ne hu pa we ye nyina we su ene kenka ma dwenkyere ni bi na ye mfa enso mo na say ye ECG fo na je o monka ne ye egusi ginam 24/7 na Kofi Parliament was say Agona bi kuma apa the best way to fight galamsey no is to shoot and kill. DLFM news is loud and clear inside Agona bi kuma we efri Kofi Parliament chen wa we ye ne yaku no na chire den. Now good afternoon my pride Sam and Adjoa or say in fact ye look nice pa very elegant on see ye come pa na kase boni mo de sa no manam we efri mia me wafa seketwa sweet berry ene o say ye fa efukasi bo mfa mamu na mo de pa sweet Elizabeth o say ne di ne sweet betty ye da say Joshua esi edu say good afternoon me da say Agyei Isaac ene o say good afternoon Nhyiraba o hwe live ready feel la pass fish pond no say ne din e de bra kwa me too sure na fantastic news all the best o say news ne mo de pa ye da say de aka ne yemfensi na time no ko na piaga o de bia ba sanso na dolo ya Agyei na o de ba o say dia news e muda ho pa o na po o say nche kase manko enkoma ne boss izigibi o hwe live e different Christian village achem water sanso na Richard ahwe say good afternoon Nhyiraba ene Adjoa Agyei Sikapa kase bune mode na say no man ma hwe live e di free DJ Ghana free ni so e wo Bwetire station wono ma sanso na Messi Boaten say good afternoon Nhyiraba ene Adjoa Agyei Sikapa hwe live e di free dodoa the news is tasty angaza medas me wofa ase ma aka na mudi dwan in fact mo hwe mo hu ye pa na hwe ade a me chema meye mo no mo were be ho kra na George ata na o say DLFM more fire ye da say opoku active Emmanuel o say vim yenso ye da say Ernestina ata na o say hi yenso ye ma hi ni bi wate comfort mati di aba no say good afternoon wafa Sammy B ene Adjoa Agyei Sikapa o say news ni de in fact e mo de pa na o wishe Richard Menu dodo afre BBF a glorious birthday pa Nhyira kese enkomane senior ne wa woda ya Nhyira opi wate na onye okese pa no mfamfiri adomo enko adomo Richard Menu BBF wo Bwetire mpotem hono sanso na Rita Oben was DLFM news in fact more fire ya da sepa se wonso wodo adwenkyere no ede eba Kofi ansa e beso no bua me na memfa birthday we enko emfa ma me wafa asina omanya de aba na mankampe ebeye nsempi na wate ase nti bua me Kofi odi ahwase aye na Taylor Hedio nyonwa ahaya TV swanka yepa ga mo se fie head pa we are happy birthday eko ediama Mr. Kwame Agyei eye Safori ono no okufodua so Mr. Kwame Agyei Safori wo okufodua na your birthday so zinia ya Nhyira pa na onye okese pa omfa adomu na omfa wo nko adomu ene wa woda we no yakopon man ne pa bia wo mu no ebi emra wonsra ban mum so penipa woden ede Mr. Kwame Agyei Safori wo okufodua ene wa woda senior ya Nhyira opi na onye okese no mpagyawo emfa omfra adomu na omfa wo enko adomu wei efri ba ne den ede ya ansa na o se yemfa birthday wei emfa ema Kofi ni kwakra mu no eko edam wo fa sande de Elizabeth Jemfo a na Elizabeth Jemfo a edodo na efa ne Sunday na Sunday eye adwuma edema Otek FM ewo Kumase na ene ya wawoda so na wo fa se kuma nya Nhyira opa na wawoda we no onye osron kokora o tire dem
emfanchiro no ma de pebe wasase we so no ebi ema won srebam so happy birthday ekodi ama Elizabeth Jemfua wo ye semtreni edema Otek FM kuma se nyamishira wo no ma woda we no enye soro nkokora Sunday ye pon abetemenka wate abetemenka ntia nyamishira no woda no onya ne soro nkopa sesika bibia ne agire dabi kasi abone ye de asi emusefo no ya Maze Mabel entwene se mo ede ema yen kofite de ekopie mo wo Facebook and afi YouTube akase no wonya bi ehwe ye DJ Zigibi etinchim every froma edosum yen akenkanfo mienu a yesi nkonwa besom awie no edi amegye so eye wowofa Nhyiraba Kwadwo Sammy bi mahuteden ene Alhaji Abdul Twasunte mene Adjoa Agyei Sikapa na huteden ene Dumso Levi yes so hwan na eba na Adjoa Silky one hwan sexy journal na afi na pa fans man fans ma yenko akire muhima enfifi muhima enkeche hima radio mu ya santuwa Michael Jackson radio no wana aye den wana autoy na Adjoa na pamfort na se enye den wo de wonsa kan be ye den na mra no aye den edi sede se tie akwe die la odwumadie no ene eto aso ba mu nyira mo ene tia adehye